I evo nas u Savskoj. Ćemo da vidimo da li je počelo asfaltiranje. To danas ovako izgleda. Ovdje će biti 3 trake još. 3 trake. Mašina za razbijanje asfalta. I evo nas direktno. Evo je zgrada Eho. A tamo u nastavku idu Senza, Lumia Eterna zgrade i asfaltiranje u toku. Kao što vidite, mašine rade. Ide prvi sloj asfalta. Direktno. Sada je 11 sati, prvi sloj asfalta se radi, a vidjet ćemo posle oko 4 kako će biti situacija. Evo je dosta mašina pripravnosti. Evo ga. Evo rasveta. Radi se na sve strane, između zgrada kocke se postavlja. Matura. Ostavit ću u nastavku snimka i projekte zgrada u Savsku da vidite Senzu, Lumia Eternu, spratnost, izgled budući. Da. Ovdje se radi neko igralište između platova, ovog platov Eho, Senza, možda ovo Lumia ili Eterno slagaću, ali vidjet ćete na renderima posle kako to izgleda. Evo i tamo se radi mašinama, na kockama. Autobusko stajalište je postavljeno. Pratit ćemo ove radove iz drona danas sa zemlje, da vidite kako izgleda. Mnogo se bolje vidi sad sa zemlje. Bolje po ovom ivičnjaku idemo. Direktno. Nastavljamo dalje s Savskom da vidite kvartet kako izgleda. Kvartet 4. Lokali u pripremi. Napreduje lepo, fasada otkrivena cela. Postavljene zaštitne ograde na terasama, klime. Kvartet 3 sledi. I onda posle dole kvartet 2 i 1, one su useljene već. Nova stabla kao što vidite. Kako sam dobio informacije sa terena, ide prvi sloj do šahtova, posle ide naravno drugi sloj i onda ide suprotan smer da se radi
iz pravca sajma ka Nikolaja Kravceva, posle ide preusmjeravanje saobraćaja i radi se kružni tok. Sumo stablo. Što neko čudno stablo. Radovi na sve strane, radnici aktivni na svim frontovima. Svaki dan nešto novo. Nova fasada, novi lokali. Otvorio se Green lokal tamo. Restoran Green koji ima na Ceraku. Sad ćete vidjeti gdje je, to je novi lokal. I Coffee Dream. To je u zgradi kvartet 1. Pošto ide kvartet 4, kvartet 3, kvartet 1 i kvartet 2. Još jedno novo stablo. Evo je kvartet 3, radovi na platovu. Vidjet ćemo kako će to izgleda kad se završi. Ali fasada napredo dobro, otkrivena je skoro cijela unutrašnja. Bio sam i sa spoljne strane, isto je pri kraju, tako da kvartet 4 je 90% gotov, 95% ne znam kako stanje unutra, ali čuo sam da je useljenje do kraja decembra. Inače ovdje su kvadrati od 4400 € plus PDV pa na gore, nema više ono za 3,5-4. Ja mislim da je ta cena odavno prevaziđena, tako da sami u komentarima procenite da li je to skupo ili nije. A imajte u vidu koliko su cene u Novom Beogradu, na Banovom brdu, periferiji grada. Tako da. Koliko je bio u Johna Kennedy kvadrat? Ono novo zgrana, Kennedy Residence. Ja mislim da je bio od 3,5 do 5. 3,5 do 5, zavisi od spratnosti, da. A imate onu zgradu tamo, blok 26, koja je 7.500 €. Od 7.500 € tu je negdje kvadrat, preko puta Siva. Imate na kanalu sve kako izgleda. Šta bi? Neko se saplao, ali dobro nije pao. Evo je kvartet 1. Green se adaptira i dalje nije otvoren. Ali to je preporuka, odlična priča, odlična hrana. Sa druge strane isto neki kafić Mon Bistro, čini mi se da se zove. I Coffee Dream. Danas lep dan za snimanje. Tako da, iskoristit ćemo ga da vam prikažemo sve. Ovdje je parking za sad besplatan. Evo je kvartet 1. Plato završeno, ova je zgrada useljena. Vidi se i po terasama da su se ljudi već useli. Ozelenjeno, ima parkić tu između za decu. I to bi bilo to. Sledi kvartet 2, njega ste već vidjeli više puta. I ovdje ćemo da završimo video. Slede projekti u Savskoj da vidite i to što sam obećao. I hvala puno na praćenju, velik pozdrav.